billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Hibati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga katotoy manghuran hagam Islam, diri nakita ni isab na inumpong nakapagbay mata atiranan ha programa sing kita nagweksahan hindi ha channel 50 ni Daul Islam Foundation na Islam TV. Nabi na sinasabot na mo sin tinang kadlaw limaway at niya awning mga pangasu ini matong na insyaallah taala jawaban sin kawurwan sin kita niyo nayariin muna in guru sin kita niyo mudir si Mahad Moral Islami ini nakahadir kato mayroon na doon kan Sheikh Muhammad Shakili sarta damikian ni sabihin raisin ini ni Daul Islam Foundation at the same time faculty members in Mahad Moral Islami na kan katuan Sheikh Zakaria Muhammad na hari pa kita nibihan makapagtag na siya so jawab insyaAllah ta'ala ini dilantas siya sa nagkuman ini welcome ini address sa tawakan panalamsalam pa mga katotoy manghuran yan bihaon kimikita sin program sin kita niyo tagnahan sin mudir sin kita nagkulasan i Fadilatul Syekh Muhammad Syakili falyatafaddal fadilatul mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga palanggunganan na agama Islam amuin masih in hidayat yung kanila kaya nga sabab yato in sila jimajaga sin panghindo sin Islam amuin tumainghog sila kasupaya sila makakawa sa naming kabunnalan. Manjarin maksud dawak tubihaw ini pagkabiya mga timaod nin pagpangasok na jawaban in mga pangasuon niyo haranta sin amuin kalausan sin kami iban amin jawaban deng Al-Quran iban deng sunnah sin Nabi alaihi salatu wassalam bukun deng amin kabayaan namo sa malaikat deng kabayaan sin amin tagdapo agama amunin Allah subhanahu wa ta'ala sin naraam magpasampay sin agama amunin panghunatod Muhammad alaihi salatu wassalam dan ini asal yang dia akan kata sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita papangasuhun kita ang mga tao makahati bang tarik ka hatihan merayawin pekerjaan yang pas alu akhlat zikri in kuntum la ta'lamun pangasuhu kamu ang mga tao makaingat amu in sintunod sinami mga pag-agaman niyo bang niurit ka hatihan merayaw in amu in pag-agaman niyo yan pangasuhu kamu tuod ang mga tao makaingat hati niya hindi akan kata sin Allah subhanahu wa ta'ala amin makahati sin amin panghindo sin Quran iban makahati sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam sebab na bang bukan amin tao makahati sin Quran bukan na makahati sin sunnat sin Nabi na bukan na matin pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala akhlat zikri amin mga tao makahati magpaingat kato sin amin panghindo sin Quran panghindo sin Rasul alaihi salatu wassalam dan ini mga katao temang huran dan mga aturan sin amin magpangasubo na bukan amin maksud laong tamya mga manukas ang mga asulukon iban biya mga laong ta maksud biya mga ipamaba kaibanan sa malengkan maksud siya mag-ingat sin amin pag-agama sin aturan sin amuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya pasampay kato sin panghunatod Muhammad alaihi salatu wassalam sabab tumtumuntan niyo in amuin pag-agama amuin kataymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala mo rin agama Islam inna dina inda Allahil Islam in kuas dan dulu mamayar tagi gairar Islami dinan pelayuk palaminhu wa huwa fil akhirati minal khasirin amuray na agama Islam matuhan amuin ya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala mapapanghuatod Muhammad alaihi salatu wassalam nabiyaitaan kita in agama Islam amunan in agama daing hagdarat sin Allah subhanahu wa ta'ala pagubos ng sin Allah subhanahu wa ta'ala isiw-siw pa in tao amuin lumawag pag-agama mapuas din ang agama Islam dan yan suway niya hatiyon matuwihan inya tulit na tayo magunin pag-agama niya sabab nakagawa na rin amuin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sa tain siya maitong rin mga taulugi hadlaw akhirat narit na tayo magunin namin puas dengan hinduan sin Allah iban hinduan sin amuin Rasul alaihi salatu wassalam nabihad ito mga katao tayo manguran bang kamu mga subo namin maksud mag-ingat ito kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah subhanahu wa ta'ala amuin hirihil na mo kaniyong jawaban sin Quran iban sin sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Sa tayo rin guru na ito kalasahan na muna in raisin ini Middle Eastern Foundation binakan katuan Sheikh Zakaria Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga pananggungan ng mga agama Islam, alhamdulillah yari na isap kita niyo waktu ini launta amoin uno-uno na sa diyembi ang mga ikapatumtum sing kami atau uno-uno na sa diyembi ang mga ikajawab dahil ha mga pangasuho launta karena waktu ini launta dahil ha mga pangasuho di matong marikamo labay rin ha ini Facebook iban na singkaywanan launta kaloon makatawag din doon ha ini amin number kaya bubutang din doon na yan kanya na screen yan at ini supaya biya na sinagi kajawaban na mo amin kadar kakaus-kausan na mo insyaAllah ta'ala hindi kita makaliw lakad din ha amoy aturan sin pagjawab insyaAllah na doon kita longta hayan timindog na murah-murahanin kami yari timatakad ha amin jaman bihayaon insyaAllah uno-uno pangasubo karena imaksud amin mag-ingat maksud mawaya tudumati maksud amoy indokon dia na sinalisin model kalasanan indon dia imaksud long niya pagtukas sebab narukon in kita rihilan sintuan ilmu bati panukas ta isap maksud na supaya dumayaw in pag-ibadat tapa Allah subhanahu wa ta'ala angkat kita mga subo supaya inamin wala kimugdan mapaamo bihat yun inamin kamaksuran marayaw insyaAllah ta'ala na doon nadya kalau mamasya kita rin ang mga pangasubo panagnaan insyaAllah na yari kami iban si mudir amuin biya na sinagi hakadal kakausan sin kami yumawag si mga pangasubo insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah rabbil alamin ito na yung mga kaurasin kita niyo na ang mga pangasubo nagpagaratong sintex na kauna ating kung kityawaban ay panagnantod katuan pangasubo di matong tungod sin parkala na ngaso sila pagyan wahabi na alhamdulillah may lecture na si Mudir ini amo to ito yung first question pag-post na naman sin kuan di matong pa-cellphone na alhamdulillah ako ni mga pangasubo liaway ha Facebook insyaAllah ta'ala ini panagnan ini nganan na siya pagka bisa mbayad na siya nganan ingan niya hi adar narawi sama insaya on yung siya base ha Mustashfa Wilada wal Atfal Hamad ka Al-Mukarrama KSA ha Saudi Arabia yung pangasuho niya katuan Sheikh yariin mga sual ko dua yung pangasuho niya uno ini ka-advise niyo to those who shave their beards hatin niya uno kung ka-advise niyo o mga mano siya amuin magbawang sinpungot nila hatin hausog isi magpagbawang nila pungot nila ni Karwa uno lang na opinion niyo regarding ha wedding picture hatin niya mga pagpatapata si mga parkar sa paglagan tinadua muna-muna magsukor tayo manghod anak katawa apo kawihan dawang kami ni mandyan sa ni taon apo nag-anak apo na yung mga kamuriran lang ta sin mga kami alhamdulillah manjari in tungod pa amin long mo advice pa tungod pa pag ipat simpungot inyan dahil haraakan si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil habaita niya long niya ini atful lihya wa usus syawarib amat hindi mga adbaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya ipatuntain inamin janggot tayaon manjari ini pupukan ta inamin pungot in pungot tapi nyari atas di yari janggot nyari artinya in janggot ipat-ipatun mo bihan pa doon in kuan na ini pupukan mo hindi supaya rin isa maglangkos iwan sin pungot sinilong tayaon at tinipatayaw-rayaw tayong butang hindi ang mga paamo-amuhon magtubihan supaya sa dumayaw iwan tumanam kitawihan
Dabang kita mga mag-inumun na inumon bihan na aon waktu sumud sa ito yung mga kuan ito, mga pungot ng lawan na ito lalo bihan ito. Na ito rin ang mga pangadatan piang Hindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga sila amin mawaya dumawhat sin sunna rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aon pa rin dito riwayat lang niya na khaliful Yahud. At ini papasulang yung mga Yahud. Sabab yung mga Yahudi awak turuon siya Madina al-Munawwara, baliskat in mga sila, iniipat nila amuin pungot na biyaraungan nila yung janggot nila na amoy ito na ating niya biyaliskat ito si namuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab yung mga sila sambil pagkakitaan tayan ang mga mga television logta magkuntis sila amin magpalingkat si namin pungot yaw namin biya kakalit magtujinisan na yung mga kuan biha aon mga price niya in mga yadto magpalingkat si namin pungot magtubihan na kita maliskat na yung klewanan lanuan nila natuod bukod na hadya pupukan sa mo lanuan natuod yan ikan hindi rapit maripataas hindi amoy ipat-ipatunsin kita bihat to na at ini naman dyan relasyon dito lang namin pupukan sa dyan namin yadto na kaloon ni kanapsin model ini karuan niya pangasubulong niya ano tayo Wedding picture. Tungod pa amin atin na maksud ni magpatta bahakuan magpatta pagtiaunan na ay mga yan yung pagpatta amok din ng mga hinangunlong tapanuntuman si mga kita impiyag mangi sa jarindo namun amin mga patta long ta biya mga kakitaan doon haunin aib sin hambuk pambuk na bukod marayaw imbihat to ang kaneng kita labi-labi na yung mga aunin paglurok yan na subay ba amin tiyatawunan marayaw ini ginawawaran makadaaturan sin kabayaan sin na agama Islam amuin long niya in babae ingkatan sin katiluakan sin pamaranan niya yung aurat amura long tain inibayho iban sin padlima amod tin biya mga hati niya jarahan sin mga kababaihan yan naman to hati niya tampanan ingkatanta nito amura in gumawa doon ibayho iban sin padlima sabi niya to amura timbukon long ta inipyang langan sin agama inya to insyaallah ta'ala na amoy at yung mga ikajawab sin kami waktu ini rin mo din kaloon ni ganap niya jukop na kuno na alhamdulillah. So, alhamdulillah, masawa mataas in jawab siguro si kita niyo na ano ni pangasubo maring jimat jato niya pahahula Malaysia. Oo. Na unang tayo na bukin sabi di ko ako magpasabi ng ingan si nagkuhan ka to ni Catherine Rain. Ya, urang sa basen sa namin sa ning pag type niya ya. Catherine Rain na tawag. Aray no, mga pejabatin, ano na pejabatin. Atin niya kaya atin tiyo in pangasunay ni amuin aun atin niya Muslim siya sa in kadapusin pas nagawa niya Christian. Atin kanilan siya pas Christian sumaka Muslim in nasil niya. Na adalah biat to kasawag sin mawe niya to di prove sin in pas siya umbat siyara atas niya sumud man to pa simbahan ang man kumahad kanin pa rin tamo di siya saggaw ni si report mali papilitin magbalik. Uruwa to lang na bilang siya multad sin hinangyer to. Ito tinayin ka niya, yung jagaan niya rito, amin pabuhi ito, amin mahalaw siya. Mahalaw siya. Oo, mga timbiya, mga kaapanan niya. In mga iyan, tanto na sa matuyan in mga amin natural na Malaysia yan, dahil yan to, amin subay ang permit na rin ito nila. Ini asal yan laong tamatuyan aturan sin dunia. Bangkaw amuin maghula bukan kau tahu rendu dalam hula yan asal ang permit mo. Kaya ada si mga rito Saudi Arabia yan na minsan mga kami amin ang ngaji dito studio ang da permit na mo para amin dito kami maghula kami ngaji. Na yan to suway to dami masutuon inamin mga kakahinang sinamin kita na inyat to at kala in Syria naghinang kasi namin ka-Islam. Yan, to tanto na sadya, di kaysa siya may itong murtad, sa amo na sadyain siya, bardo sa siya matulihani, kaysa niya matulihan na amuin itong niyang ginawa para niya matulihan, di ang mga tao kupur.
Dan itu yang langan kata sin Rasul alaihi salatu wassalam. Dan in amin agamata dari itu mabaya sin amin biaya itu. Karuan na biya tagpos itu biya kumanta amuin biya mga biya sa palihan iban sin amin namarin terena kuan dia namin tagaputan sin mga passport itu biya tagpos biya sa palihan iban nila. Dan itu ramik yang bukan itu aturan sin agamata. Nah ini itu suai tarik palabi ko ni namin baya tamat tubihan sin amuin makarito kita dahil sin amuin kapindahan kita rin amuin bangsa ta amuin nagdarasing ka Islam iban singan tamat tubihan namin na deonin namin agama Islam ini to na biya na sinagi kuri pa sa maka ang dahil ka na pamilaw ta murtad na siyari kita makahukum ato bat pasal na yun siya naghihinam pa masisi namin na agama Islam sa amo na sadya aw na rin ito ato subahat pasal sinamuin atin niya piyag hatihan nila iban sinamin tao nagkakapot sa passport yaon ay mga iyan mga aon dapat na kami din na makita himinang sinamin biyado sa babasal dayan tayo na Allah subhanahu wa ta'ala magtawakkal na kita kutuan Rabbul Alamin o may tawakkal Allah o hasbu in siyo-siyo na magtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala simatan pagtawakkal na Tuhan na makaingatan mo in mutang kato matubihan haunin ni karayaw kato iban haunin ni kangikato matubihan sa Allah subhanahu wa ta'ala in Tuhan Rabbul Alamin bang yan hikarayaw kato tindung kita hasabayaon iban sin uno napakarito kita matubihan ada yang aturan amin tiranan marayaw damikian bang hikarayaw kato hula na alhamdulillah asal pula matubihan na ini hati ko na sadyasin namin mga kita laong tamo hindi na mabaya kita mo dito hamin nila sabah na actually biya mayroon dagang piagbildaan kita unko iyan amuhin kahalan sinamuhin mga tao rito sa bayang sin tao rin diya kata hindi diya kata ang dahil siya mga sanang inamin uno indamik kaya magbihan hindi dito sa ba na ang dahil sa masigpit matuwihan in amin naghula-hula din dito bukan inamin kahayang batlaw na subay rito sa bato subay riya Pilipinas sa haun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala lokal amin kahayang kata na ron kita pagutangan sin Allah subhanahu wa ta'ala dan sa rayo-rayo ito mag-abuig na kita matuwihan dahil amin mga bihado ito kan nada sa marawin namin mga kakahinang kami atas kita semua palang simbahan amin magpa-saksi kita kanila matuwihan sin uno sini kita bukan na Muslim kafir inayin kita na ito sa rayo-rayo ito matuwihan namin alian ka mga bihado sabab na ayaw pahabihad bisa namin biya mga maningod-singod sa kita yaon na itong nakita sin uno ang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antasabab kaumin pahuwa minhum isiw-siw tao amin iminang sinamin kakahinang sinamin bukun na amin agama niya matuwihan may itong nasaan siya rin dito in mga yato pagkaagaman natin sabab na magsuot pasimbahan yan tanto na sadya dusa natin namin kahatian malaggo in amuin laong takangian ta rin sin mahasil ta rin dito kato ang nasadya mahasil ta na una-una ta makarito kita sa matuwihan naman pa niya timining makaw nakarito na matsuman nang nakaurin uno ha wala yaon sa nahaw-nahaw naman tuwihan bang insukod mo amin sambat sing kiyamasa namin sukod mo laga naridan mo hinang pansin bisan ko sa pauno bang amin sukod mo pansin yung sin uno lang sing kiyamasa naridan mo hinang laga at niya bang kaw amin masigpit namisan ko haw na masigpit dapat sabab yung mga yan asal giyagan ta na sin Allah subhanahu wa ta'ala nakno kasam na bay na humay sa taong ilhayatid dunya kami lang sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbahagi ang mga ipon na mo magtubi abang sa manusia biya bahagi na mo nanon ang kabuyanan nila dahil hindi halaman sin among dunya nila kan na ayaw tayo pagtukin ng biya mga laong ta among ingan ta matubihan Muslim maong pa aming nga nukon marayaw dugan ayaw kita amin magpasarupa pa among ingan sin mga tao nagpupuro pa Allah subhanahu wa ta'ala na inya to kalukalurit tayo sa siya maikunday ang mga murtad insya Allah subhanahu wa ta'ala pagkawatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga nahinang niya ito sabab nagtusa siya sa mga aming kakahinang niya ito Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin so matarang in jawab ang urusan kita niyo na ini mari kita dikain na nga sa babihang mari kita pa Pilipin ini ni dengan Tuan Ahmad pangasun niya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh question ko kuno hukuman sin magbayad na sadya kawana pura mo kada buwan kada bulan hasupaya di na ko makaduty hinang in maksud para di hikawin in waktu sambayang ubos kuno hukuman sin gadji matabuk mo
bulan-bulan way na pag-duty. Atin niya, basically, hinang niya ini, naghinang siya PNP, atin na pulis ha, na di na siya mag-duty, di na sa dyan nag-isunin nakura niya, head nila halang office, atin na di na mag-duty sir, sa nabarian takaw sing gadji ko. Oo. Sa babing maksud niya to, beta siya di mag-duty, so pa, di siya kalipasan waktu, nagkadalang mo mag-duty siya biyan na di siya magkasambahayan. Mamaya ito may pangasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In tungod paparkala biya ini lang ta in muna in kita naghinang ununo na pinaghinangan ta at iniya aw niyan parjanjian ta iban si pinaghinangan ta in subay at iniya mahinang ta in duty ta doon amin pinaghinangan ta yaon na manjari ini ito subay tumaakad at supaya magtup iban isabis iban siya min kadjita yan kadjihan kato na atungod sinamin mga ini lang tabi luparagbus bukon siya maamo sabab muna in amin na paghinang tayad to bukon dito amin nakura tayad to in nakura tato sibo da naghinang iban sing kita isab aon yan to sibo lang ta ini piyag amuhan sing kita at iniya maghinang doon iban sinamin ini nakurata amin nakurata Isabel to manjari amin magbaya sa siyasing katanaman niya amin aturan niya to subay na to dito amin ito na ipakanya inamin ini kaya suran mo yon hinang amin subay mo mahinang yang daakan kayo mo ipahinang supaya magtupi man sin uno yaon in pagkala paaming waktu atau pagsambahayan ito do kaing pagkala iwan sinamin paghinang tayat to in tungod pa paghinang yaon duty mo paamuin paghinangan mo subay mo ito hitunay amanat yan turakula na in tungod pa sambahayan isab inyad turamikyan subay mo rin sabi tunay karena inyad to amanat samsin Allah subhanahu wa ta'ala ron kay mo subay mo rin sabi tunay inyad to haamuin tiap-tiap waktu dia bihati namin matarambihan hinangon sing kita sabab nawang sa upama bihating kahalan niya aon dito lang ta ini malanggal tasara sin paglamod ta in namin duty ta patuhan iban sin duty ta pa ini hinangan ta bihan tunay niya to supaya to hatulon malayaw supaya malilay in namin pangsukuan pa kaniya wihan na hatungod sinamuin lang ta ini gadji at ini natawag gadji ito rin pagkuhan ito nakasod dito amin ini pag-ianon lang niya rasi wal murtasi pinang namotin makabuha at ini kagunahan sin kita kung kita nakahinang halawang kaawam nakagunahan ta magpinda sinamin kahalan ta supaya kita di makasud man to misang kita sa upama nagsasambayang sa upama indo sa tayad to ini ikasud di sa narka na at ini namin sambayang tani katawang dito so do nga ingin pagsambayang mo harap patuan inhinang mo isa bamin makabak kaulanggal sarak pa piyaghinangan mo hamok day sa beto piyanglangan sin sarak bihan na at ini sa kaulo na kaun waktu mathala pa kita rito adlaw akhirat sabab nahasuon kita sin katanhinang tarihaw sin lumini so in kakunahan doon namin hatulon in biya mga paghinang ito supaya di kita karainan sinamun pagkala tabihan so in Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kita asal waktu amoy ini asal parsukuan niya pakaniya bihan lawi-lawi mga kataw tayo manguranta matawag tayo sa mga PNP naghihinang yan PNP na ipagkatunay nila isabi na mo daakan sinallahu ta'ala waktu niya alhamdulillah matawag biya kakilahan na mo ini sa bilyari aon yari mga guru kamo ini mahad muro na PNP raisab na ikatunay raisab labi-labi aon pagkala dirihilan yan waktu yung mga pagkala yan mga mataas kanilabihan makapangayo siya
excuse long sinanggalis amin ini matungunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya to kapatot mo yan to amin tungod sin agama mo amin wayron ini long ta sumagka hayat to. Yeah. Na alhamdulillah murah-murahan long tama tamarayaw inamin uno yan to inamin jawab yan to insyaallah ta'ala bangsa pa mga wala imamo yan to napaamuhon ta pakugdanon ta pa amin ini kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iba ni katunay tayo naman at itab sin namin paghinangta aparinta insyaallah ta'ala mamadto. So alhamdulillah rabbil alamin ini matarang injawab siguro si kita na tungod sin parkala amin pagdadjed to sin mga sila pero tayo manguran yan happy and peace nabihaon on ini mga pero tayo manguran isinamobe ini kanganan sa ating kubada kalabi at mga makapikirin kaywanan kung maraw atin na anonymous sadya ipangasubo nila katuan, assalamualaikum. Uno bahain subay hinangon sin ako, bang sopamin hambuk baray ko ini, hinihinang langgal sa haagam Islam. Sarta bang ko patumtuman, magbiso-biso sa siya. Sa di da siya magpinda, magbago. Uno bahain hinangon sin ako, undungan ko yung pagpatumtum kanya, tawahi tuy ko. Jawawi ka ito mga kaguruhan ng klasan, jazakallah khairan. Okay. Na iniyan ang katawtay manghuran ayaw pawaray ta hindi ta mapatumtum bisan ninamuin lugay niyaon na kita sin Quran maduan ito patumtum pajabkir pa enerjikratan kaul mu'minin bangit tao yang beriman natanto na sadya magkumpaat yan kanina namin pagpatumtum mo naman jari sa kainu matuwihani namin pagpatumtum mo kanya amuin huna-huna murid siya rumungog sa kainu yan tumatwihan amuin di nyo may nang mulara ka antara sinta mo na ay mo siya tinggalin matwihan sa babgam naman ito sumungin kahalan niya amuin di namang dungong sin pag-agama sana amin lawagan mo daan mang di hindi katayma niya sinamin uno at ito lumawag ko ito sindahan malan mo matwihan amin bang di hindi katayma niya sinamin pagpatumtum mo kaniya sa babin niya di akan sinaulo subhanahu wa ta'ala na malaingkan bang makut na sampay amin mahinang yung mulara antara niyo kapag kalo niyo magkilang ko magpatumtum na labi na marayaw tinggalan mo siya rin sa magkalo kamo sabab na di sabihat mo dyan inamintay mo dahil ka magkalo bang siya rin tumay mamatulihan sabab la ikratid din wayroon paglunggo sinamin agama akan ninda akan kato na mujaran magpatumtum sa dyan ang katao mong pang katao matulihan sabab amuyan matulihan inamin makadayawan ke matulihan namin uno patumtumun ta ini kawian na lahong na sabay bihay ni namin hinangon sebab in kita muslim matulihan na sabay kita matulihan himinang akan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban akan sin rasul bang kita maghinang naroon amin aturan amin perang gustato sin rasul alaihi salatu wassalam dengan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kita maghinang sin amin laong ta uno-uno na yung kabayaan kasubja matulihan maman una-una ta matulihan laong ta naka-Islamin yan to. Na yan to, rin taman yan to matulihan. Hinangon, laong ka magmaksud kita marayaw, sino wala nakimugdan matulihanin namin aturan sina Allah subhanahu wa ta'ala, aturan sin Rasul. Na ikaw magdukong magpatumtum kaniya, ay ikaw masumo, sa kaino siya rin na magduwal kayo mo, patumtum matulihan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, bangka na sintuhan yung kayo, hidayatan siya, dahil haaming ka na sintuyo mo magpaingat kaniya matulihan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala makabatuk siya mampaminda mabuntul kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang kabayaan sin Rasul alaihi salatu wassalam Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin ini hatiku kasi pangasuwi ni mag-break na kita niyo sa bahayang Maghrib na ini pangasuwo ni anonymous day sab assalamualaikum uno baha bang supama sa bahayang bigla tagha na sa simud sa satsaytan. Biyanin ta mating khusyu ang sambahayan. Kung masaupa, mabiyaon simud pauna to, while nag-sambahayan, amin way pektuuran, pauna to, biyan consciously on taga simud pauta, masawa ang sambahayan, pasawa ka mga to. Hatin niya, tagha na sa dyan, nagsambahayan, biyan, biga napikil niya na sa satsiyawihan. Ano ba ito? Nantay mo ang sambahayan niya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna-muna in piyangdaakan kato
sin agamata tungod pa pagkala sa bahayang amin subay hihaatay tayong katan kingot kahibal taroon amin hinang tayad to. Sabab inyad to katan sing kingot kahibal mo yan to subay makathaaturan amin piyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta damikyan aon hukuman niya pakaniya in tindog mo tuuli diyaw aon hukuman niya in ruko mo aon hukuman niya in inilingkod mo aon hukuman niya in sujud mo aon hukuman niya kataan niya to nakasusod alom sin hukuman sin aturan sin pagsambahayang damikyan in kataan sin babasaon mo yan to aon niya to ramikyan hukuman niya pakaniya na in pagyanon mo rin dito amin na supaya makawa mo in amin khusyo hatihon mo marayaw in kataan bawasahon mo ron halaw to labi-labi na to din patiha mag-concentrate ka marayaw sin in kaw muna nag-alok pa iban sin Tuhan Rabbul Alamin karena doon mo na in ikaw magsambong laong iban sin Allah subhanahu wa ta'ala at inesubay mo to hatihon in bisara mo sarta insambong kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inyang biyaway taasal kato yang hindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya in kita bang kita nag-alok na roon alom kan sambayang na kita na tanto na sa dari na yan makapuklas dahil nga huso sabab ini ikaw yung pa nagkukonsentrate sinaw na ramo nag-alok amin lang niya in Allah ta'ala fa in lam takun tarahu fa innahu yara in Allah ta'ala amoy in biasa ka ulaw nakikita mo siya bang kau ini umalok na kanya magsambayang na bang mo siya rin kakitaan ba't ito dapat kakitaan sin kita kahuhita na inamoy mo karna mo kikita kau sin Allah subhanahu wa ta'ala na damit yan man kau inyad to halong simpangan namin ikaw kikita sin Allah ta'ala di makapuklas in huso dahil dito hadto na biya simpangan sa bumayan tubang long niya biya mga yaon kawalang sambayang manjari ang kaya tumtuman mo at imahanan ni along kaya tumtuman mo nakakuha ka rin alam sin sambayang hawak to aon kaya tumtuman mo uno yan ini ikaw nakakuha rin alam sin sambayang sabab in concentration mo suway amin hakatan sin ninang mo yan to ingkatan si babasaw mo ingkatan sin hayat alam sin sambayang amod tuwing iaakaran mo singkatan hinang yaon piyanganganal mo ba't amuan in pagyanon niya kasambayang niya amoy in manghindo kay musin hinang mo bangkaw rumuko na atawa ini sumujud na timindog na sa tamamas sa singkatan panghindo along sinsambayang niya tinamin nag-uurulhan at ini bangkaw aon simud maon mana niya nakarakan paro kay niyat mo na amo to naman niya hukuman si mga sila kumansin fikhi long niya amoy in bang aon long niya simud mong kay mo ununo na biya mga resin nasabot mo ato na magtuyad to hibugit mo pakuha hipayon mo rin nga amin hinang mo magtuy hiwalit mo magto pa amin asal ini hinang mo hibugit mo pakuha inyat to sabab long niya bang sa upama ini kaw halawang sambahayang ampa ini aon simud madto palong sin pikilan mo long niya ay maana niya nakakuha ka rin halong sin sambayang na bangkaw ini magpinda rin hamok rukon rukon madtubihan wala kaw nakapinda masin panganan mo yan tukaw hawa sin sambayang na di tayo maunin sambayang mo ang kanan to subay tuod long tarong aon sumud madtuya mapikil mo makasud atin maana niya makasud nakawa ka rin halong sin sambayang mabing ka pa sambayang magtuy-tuy amin di pa kaw abutan maka ini pindah dahil hambok rukun madto pa hambok rukun sa babakaw iabutan doon wala kaw nakapinda iabutan ka sinambok rukun dahil mga hinang mo na inyad tutuan di namatay main sa bahayang mo amo yan timbya mga ikaway na mo insyaallah ta'ala kalu amin ikawalik tabi na sinagi ayaw kita kumuha dahil alam sin sa bahayang amin kiyo concentrate tayo hinang tayo to katantan sa babaw niya tuwi na sinagi hukuman pakanya insyaallah ta'ala yarin mudir lalu na amuratun biya mga ikasambong na mo wallahu alam bisawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin ito na tiyong jawab si mga kahuran si kita niyo. We will pause for a break inshallah we will see you afterwards. Syukran wa jazakumullah khairan jazaa fi dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Some people, for example, they want to celebrate the birthday of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So they say, well, this is something good. They may even bring a verse from the Quran. They would say, Allah said in the Quran, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. They bring this verse out. And you say, well, where does it say celebrate the Prophet's birthday there? It's there, it's there. This is what it means. It's their interpretation. Right? Their interpretation. The point is that the companions of the Prophet ﷺ didn't understand that verse that way. And that's why they never celebrated his birthday. And he himself didn't understand that verse that way, and he didn't celebrate his birthday. And the early generations didn't celebrate his birthday. It wasn't until some 400 years after the time of Prophet Muhammad ﷺ that his birthday began to be celebrated in Egypt in the Fatimid Shiite rule. In the Fatimid Shiite dynasty in Egypt, the celebration of the Prophet ﷺ's birthday began. So we say this is not legitimate. Some people say, well, okay, leave that aside. Just the idea of celebrating his birthday, what are we doing in the celebration? We're only remembering Rasulullah ﷺ, we're asking Allah to bless him, these are all good things. We remember his sirah, his life, and all this. These are all good things. Do you say this is not good in Islam? Yes, these things are good things. But to combine them on that day, every year, and that's emphasized by his well-known statement, مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا وَأَمَرْتُكُمْ بِهِ. I didn't leave anything which would bring you closer to Allah without instructing you to do it. That's the bottom line. If it's going to bring you closer to Allah, Prophet Muhammad ﷺ told us to do it. If he didn't tell us to do it, it will not bring you closer to Allah, no matter how good you think this is, how much reasoning you give behind it, it will not bring you closer to Allah. It will take you farther away from Allah. This is the basic principle based on the statement of the Prophet Muhammad ﷺ, Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Whoever introduces anything new in this religion of ours, not approved by Allah and by the Messenger of Allah, it is rejected. This is to protect the religion in its pristine purity from change, deviation, etc., like what happened to the other religion, the other messages which were of Islam but became distorted in time, like that of Christianity, Judaism, etc., etc.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga katawti manghuran hakam Islam, yan ang kita niyo nagbalik. Ini nag-text hawa sa Tagalog. May tanong po siya sa atin kung paano daw po magbalik Islam. Kasi daw po interesado siya malaman ang Islam. Mga sa aming brother Naka or sister, kung ninanais niyo pong malaman ang Islam, to know further more about Islam, pwede po kayong pumunta dito sa Nidal Islam Foundation. May mga books po tayo dito na maging guidance or guidelines natin upang malaman kung ano talaga yung sinasabi natin Islam. Or better yet, kung gusto nyo po, mayroon po tayong masjid or yung mosque dito sa Zamboanga intended only for those mga revert sa Islam. Ibig sabihin, yung masjid na ito, nag-deliver po ng khutbah, ng nasiha, ng paalala through Tagalog or through Filipino at English din po. So inshallah ta'ala, yung lugar na po isasabi nating masjid nito ay nasa Ar-Rahman Masjid sa may Sampaguita Drive yan po sa Giwan. Ar-Rahman Masjid sa may Sampaguita Drive. Inshallah ta'ala, i-text ko po sa inyong complete address at yung contact person upang magawi po tayo doon sa Ar-Rahman. At alhamdulillah, sa mga oras na ito, meron po tayong resident sheikh doon. Doon po nakatira ang ating sheikh na si Sheikh Zaid of Femia, who happens to be from a family of mga balik Islam, na inshallah ta'ala marami po siyang may share sa inyo dahil siya po ay isang alim, isang scholar from Jamiat al-Islamiyah bil Madinatil Munawwara, galing pong Islamic University of Medina. So inshallah ta'ala, forward ko po sa inyo yung contact person at yung masjid na pwede niyo pong puntahan upang matuto ng Islam. Or kung gusto niyo po na madali, hindi sa town, pwede po tayo pumunta dito sa Nidal Islam, dito po sa may Amils Tower. So, inshallah ta'ala, maraming salamat po sa nag-text kanina na pumanhin po, gagamit po kami ng local dialect na Tausug. Inshallah ta'ala, hope you'll understand. Aun ini pangasubo, tinag sa tukay na katuloy na po santa natin. Sabi mahapon pangasubo niya ito. Inambukin ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangasubo pa tuan, ini Facebook na si pangasubo. Pangasubo pa tuan, uno in pagbasahon na to, pagsalawat pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan bang manjari siya idungan papagdikir, salam ka sila sa mohon kani mga kaguruan na mukrasahan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tungod pa aming salawat, mataod ka dinis in pagbasa siya kita tungod salawat. Allahumma salli ala Muhammad, salawat na yato, yung mga yato, haupo-haupo. Sumakawain namin labitod marayaw amin lang niya ini mara sambil sinamin Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sebab amuanin amin salawat halom sin sambahayang pagbasahon sin kita. Amat din labi abdal din hakataan. Sumakawa kataan sinamin sa sabot-sabutan mo para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ito kataan, matawag na siya ito salawat. Na tungod lang niya sin amuin, uno siya manjari papag-akaron, kadto. Papag-akaron naman sin papag-akaron, at ini manjari siya mag-kuan, magini lamun, iwan sin ini zikir. At inlami marayo, amo to din namin basahon mga kainapusan. Magkaubos mag-zikir, manghindua na namin kahinapusan niya, amin magsalawat ka para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amat din labi abdalin ang unsin kita. Wallahu alam bisawab. So, alhamdulillah Rabbil Alamin, masawatan in answer si Guru Nato Prasahan. That was Sheikh Zakaria Muhammad, the president of Nidal Islam Foundation and at the same time a faculty member of Mahad Muro al-Islami. Yung pangasawin ni Ambo, Assalamualaikum. Ang punon ba ako sin Allah Ta'ala, misan ako way nakapangay kampunan hadwa maas ko, sinahinan ko kanila sing nakauna. Hindi nila kuno kabati na nagdusa siya mas niya, niyatay na sa gabihan, way roon siya nakapangay kamapan. Ano ba? Ang puno siya sin Allah Ta'ala.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. In mga iyan, tanto na sadya, in kita suway kita amuin, di mabuktuin lahat-lahat rin katampunan si Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari niya to na laong tarusan niya karwamaas, tanto na sadya na busa siya. Salta malagbi namin dosa niyan. To sa amo na sadya, isang biyatin lang isang busa, magkapagtawbatan, na niya to tanto na sadya ang punon si Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung tagbos yung pagtawbat amo hindi ang mga rusa tapamaas pagka sila niya matay na namin pangayon karo apa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan. Hindi sila matlihan, nakan na bangkong mga nagsisambayan nga sujud, nakatuan matlihan namin amuin Rabbana firli wali walidayya. Katuan na sa jad matlihan, pangayon mo doa pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan para doa maas mo matlihan. Sebab na mayroon na rapat mo matlihan, sebab ito na sila namapat. Nga sebab ito, pinabutan mo rakuman, amuin, mga yung pa Allah subhanahu wa ta'ala, mamansap sila. Dihilan kaampunan, sarta din ikaw mag-amal sa ikaw. Sebab in kataan doa ayan, bangkaw kung na nag-amal sa na ito, ito yung mga amuin na unta, himumungan na kuman, mayroon na tukarahan niya. Na mag-ibadat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta na, at taon mo, lapayon darani namin doang maas mo pagpangayoan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta pasurin sila amin suga di lang sila kaampunan sinamuin pag-ipat nila kay mo pangayoan mo pa Allah ta'ala may kaulungan mo sila sin pantun sinamin ulong nila kay mo hawak to sibi pagkawi ipat-ipat nila murah-murahan ina Allah subhanahu wa ta'ala umampun nito kay mo ayaw ka magpigilaw mo naway na ito kaampunan mo dan sabay na sa napagkamiatay na hindi ikaw amin patalumin doa pa Allah subhanahu wa ta'ala para kanila doa kaampunan ibang pasurin sila surga sin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu a'lam bisawab. So ngayon, maray hinapusan na, pag hinapusan pangasultan na mara in jawab niya in nag-text nga smart, mag-map ko ito dito ka-replyan 0919-447-6925. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, mag-map ka mo mga guru na mulia bang makadjali kani mawaya ko ingat to bang uno naman in hinang bidaa pat kutuan kahalian. Tagdaan ko in pag-ubos mo din in tungod paparkala bida bakas na mga kialilaising kami rin di ang bukwak to atiko in kiyayod to dahil hapunan kataan bang uno siya yung bida inya to katantan na patarang sin kami rin di majlis ini in kataan hinang parkala papag-arama wayroon karakan dalil dahil Quran iban sunnah inya to katantan mahinang siya bida at inya uno-uno hinang amoy in miumuhot mo in karayawan dahil hatuan Rabbul Alamin in pahala dahil Allah subhanahu wa ta'ala awayroon siya dalil Quran iban sunnah inya tutuan matan siya bid'ah. Misan pa siya haram sin ibadat amoy inyaon asal kiuto gila sin sara inyaon hinang dia akan sumagawa pialarihan mo in hinang yaon inikaw nakahinang da isab bid'ah pialarihan mo at awayagdaan mo damikyan da isab yung mga yato kataan amoy yato yung biya mga ini bagtaurulong kataan mo nita to sa mabaon pa maggukuha di tato maurul way panahos aon pa masin magbubuka yan magtataod pa yan kung sa asupaya kita kaluhayan amoy in kitaon mo in hinang yan unok yang daakan sin Allah Ta'ala ay inyaon yang daakan sin Rasul na hinang natimpo sin Rasul at wala narang siya way puunan niya ring hasara dahil nga sunna inya to matag siya bid'ah. Misal pa pangatod mo, maningkat din sinaminarama Islam pinag-aramahan mo. Iban hapikil mo bihan malag ini ikarin kay mo pahala. Sumakawa bang wala imam mo hasara, inya to katantan matawag siya bid'ah. Sabang siya buko nasara, parkala sinikaw ha, alaw man sin dunya ini uno-uno na hinang mo, bukon siya pag-ibadat, na inya to katantan, diya to matag bid'ah. Sa lugawi, matag siya bid'ah. Amin hinang jimatu ikaw yung nakapadyato yan katantan buko na pag-arama sa kaulaw na inyaon ikaw yung nagpanagnaan kaniya sa sumakawabang siya bukon pag-arama na mayroon nito pagkala bihan
wallahu a'lam bisawab. Pamatimik tahaw po na jawi mga hikarin po. Ganun po. Na tentu na sa jaya na ito hati namin hantam niya. Tinyabang amuin ibadat atau akidah, wayroon amuin singuran mo dahil Al-Quran, way singuran mo rin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iban si mga kasahabatan sa samuatan ng katan sahabat, sa babinian sa saksihan sa Allah subhanahu wa ta'ala, in sila alam ridda sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin karidda nila patuhan Rabbul Alamin. Na kung mayroon na hinang lunhayan, isa pa rin lingkad yan na sinagi, na nyato, di na tumahin ng ibadah sa mamarayangkan maksiat na ba't sabab, bidaan yung kakainang nyato. Sebab himinang kita ibadat sin wayroon puunan, wayroon pardaakan sin Allah, wayroon kabaakan na sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, wayroon nakakahinang sin Nabi, wayroon nakakahinang sin mga kasahabat na bihan dan sin agi inamin bidaan o bihan tayo. Sebab tiap-tiap matubihan namin magpaun kau biak dagbos ibadat sin bukan uno yaun, bukan hinduan sin Nabi, bukan hinduan sin Rasul, na ini tentu na saja amuin uno, amuin bidaan na sababin hadis bida ini amin hinang wayroon singuran mo. Nah, tungod pag-ibadat in singuran mo matuihan amin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran, singuran mo sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, iban sa mga kasahabatan niya, bang wala na uno nakalamod dun hinang sa mga kasahabatan, tanto na sadyain yan, bang ibadat inamin paghinang mo yan, na ito, tanto na sadyain ito bida'ah. Amuin, biyata sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin pinnar. Ang kataan sin bida'ah yan, nakalaunan na ba yan? Sabab na, iminang kau ibadat matulihan sin, mayroon singuran mo rin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayroon di akan kayo matulihan dengan Quran. Nah, tentu na sadya yung kalaungan, di na mag-result pamarayaw. Sebab tiap-tiap kalaungan, na yan, suko na sinapinalka, jahannam. Kaya nga sabab yan, mga kataw tayo manghuran, di na mong kakahinang laong tamatulihan, mga nakalamod na mga pangadatan sin kita, mga unad to, mga pagtagon sin amin harap da tawurat, mga development sin amin, wala matulihan. Ang pindah-pindah na ito, wayroon na replano ta, biyaw na replano matulihan, nasa in mga yan, bukan nito pag-ibadat yung magpalupad ko sinamin na replano mo. Nasa malayangkan, mga katawte manghuran, ijaraan mo sa dyan ang kakahinang mo. Sabab na biya na sinariad to, in bida, magguwa, matulihan. Sa lugar sinamin manusya, wala pa kimapot sinhinduan sin Quran, wala pa namang pula sunnat sin Nabi alaihi salatu wassalam, ini yan gumawa na rin ang mga tao yan, inamuin, bida, hilaw-hilawan matulihan. Wayroon amin maun. Kita mo yan sa mga magkasabot ng mga katibi-tibihan yan. Amin yan na inamuin mga Panginoon kalib-kaliban na yung mga yakto. Wayroon na ito na hinang sinabi alaihi salatu wassalam. Ay nako magpikil. Bang sa upama matuwihan lang mo marayaw atawa nag-iyan hikuan, ba't lang mo marayaw yung hinang yaon atawa ang pahalasin unong yaon. Bang sa upama wala amin timao din Quran matuwihan, wala timao din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ikaw magpikil sinang mga ito. Sabab ay mo palungkupin Quran ha, pikilan sinang kataw. Ay mo palungkupin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha, pikilan sinang nagdaraawa alim, hindi makaingat. Nabihanin namin uno, bihanin namin kaunan sinamin pagyan ng bidaya na malago yan. Ay yung nakaw mag-ibadat matuwihan, bidaya namin hinanong. So nakalangan dati bata. Manggahi kayo mga kakahinang matu pa aming kaliruan. Labi-labi ito datlo akhirat na manggahi kayo pa amin ang pinalka jahannam. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, doon kita ni mamagbog amin hinduan sin Quran, doon kita ni mamagbog amin hinduan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang piyagbaita niya binan takamurua amin uno-uno na sa lugay niyo kimakaput doon harwayan na hindi na kamutan dyan mo. Di na ito malawang matulihan dahil amin pag-agaman niyo matulihan. Di kamutan dyan malawang lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabait Rasul niya nabait at matulihan. Bukan ordinary tao sa kaaksin oras subhanahu wa ta'ala na may takato. Di ka mo malawang ito ha dahil niyo ang intungod karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ron sin amin. Dahil beta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukon amin hinang sin tao katanda di halaman sin dunia. Sa amura hinduan sin Quran, kitab Allah wa sunnati rasuli, iban sin sunnat sin amuin rasul niya matulihan. Ipuas din ukatan, minsan pa mga kasahabatan bang simulang hindi saran niya matulihan na pimumungan sin Nabi sunnat sin Nabi, inyat to di magpunod to.
amot hindi mapatut ang pag-agaran mo tugan sebab hinang huwag pun-punan dahil amuin hinduan sin Quran, hinduan sin Rasulullah SAW. Sa na mga kasahabatan, huwag roon yan naghihinang sin amuin bukun hinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ng Rasulullah SAW. Dabab din sila kaya rigdaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Pasal sinagregda doon sila, hati niya sinagregda sila, narin sila magpangyulakan dahil ang Quran, hindi sila magpangyulakan dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Namura-murahan, in kita niyo katan, amuin makakapot kita niyo mo pauno, maun pa amuin sunnat, amuin sunnat si Nabi alaihi salatu wassalam, ibasin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan yung pag-agama amuin, way pagkalu-kalu taman-tulihan, katulad kita amin, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang kabayaan sin siyo-siyo. Dan misal tayo siyo rin dito hatu, ay nakamaglingi ulian, bang kauroon na hahinduan sin Quran, ibang doon na hahinduan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah subhanahu wa ta'ala, kasanangan na inami pagbakon mo, sabab yung Rasul, na nagbabayta siya matulihan, ikatahan sinami magtaat kaniya, na inyat to makasunod sa Jesuwa. Makasunod sa Jesuwa. Napag kita rin magtaat para Rasul, inhati niya amin, dumugayang kita, hinang terang-hinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inyat to, ada kita sin amin na may tayo, kita malisod sin surga matulihan. Huwag ka malisod sin surga, uno na, nalka na kayo mo matulihan, sebab dua na yung tugalaan at doa. Akhirat, amurain surga, ilan sin apinalka matulihan. Na insya Allah subhanahu wa ta'ala, amin, tampanan kita sin Tuhan Rabbul Alamin, daing amin hika nalka kato, amin para pun kita amin hika surga ta insya Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita nang darayong darun amin. Binin kato sin Rasul kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin amin sunnatnya, Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. At ito yung hinapusan jawab hinapusan pangaso haadlaw ini paruman ini insyaallah taala ini pag-isawan man sin kita ni mga pangaso sin kamo lagi in cellphone na muna na empty bat na insyaallah taala puno na mula to kata mga pangaso sin kamo na hati ko bahag kung ano hinapusan na mga sunnat sin kita ni rendihan ni Darul Islam Foundation ha Islam TV sa kawa ug naonin program jangkaan siya sin dua na insyaAllah ta'ala na pagkaya katuan nagdaap ini na sila ini bilang ini ama na mo ikarwa na sa guro na mo ini ting pasin tagna sa may pabiyakon insyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina li ahsani al-akhlaq wal aqwali wal a'mal la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والشحناء والحقد والبغضاء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا التوبة النصوح وعدنا من الغفلة وعصمنا من المعاصي والذنوب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.